Ka Executive Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council keluar menit rilang bat kaliang persya haka council. Naga benta banwanra ekjing penkala ki babit babiang haka Assam Meghalaya Autonomous Districts Constitution of District Council Rules edi rules. Habai keren mignong patai kubor hadin kajing kendo baru CEM uba Winston Tony Lingdo. Haka lai puitri uluber ahrajar arpun rio. Unang ilam kaliang persya uba Titas Starwell Khan ulu pentip bagi Executive Committee kan seshang jingalang Shen banrai hello kajing tahu ke Special Committee. CEM ula kular bahaka ni ke Special Committee kan top ru yo rengkat ki armut ki MDC na kaliang persya banyatai bat bed ya kajing dan kam kabede kajing penkelai ki edi rule. Nalor kamat kabede bagi edi rule ki MDC hapo kajing lam uba Titas Starwell Khan kabede na kaliang persya. Lapan jing syairu halor kajing sya pensangi akam shipor u secretary ke council uba DGCM yong. CEM ula pensyai baganya kajing syem ya kena kesenjam kedai namar kajing yat baklah kerukom terikam halo kajing soy ke affidavit haka PIL klaim kajing menjur na ke executive committee. Ula pentip ru bagladan ke kenhon toket ke bakmi ikani bat lakmi nanti bu secretary in one page kakam haka artarik uyayong. Halor kajing en okam u standing council uba lengdo kaliang persya kala pensyai bagani kedai tang halor ke kam shimet bakam don jingade AA bat kamat secretary dan ke PIL. Kanu ka benta haka jing sojong asimet mo. Kalau haba hakikam ki bede hapo office ya kata melalan ki judon ki jing duna ni nang tai teng duna ki officer teng duna ru wat na kaliang jong ki estate member la ni jong CM. Teka pamut ladalong te ni kapadang day bani penbet dan ya penbet mo pada banang eye warning te rei hadu ban sim pada ada ka step ban ong ban suspend la ni ban welcome shipor te ngatharai kadai ke balong serius tala da kam dei ke balong serius ngatharai na kalia ka isi kinum suspend em ngila panjik syai bangila yai bandru ya kata badi ong ba kalong serius kumnu namar baki iklem sim ya ka approval jom em insan ni jom siya kata kadi ka seriousness but ekaniru ila ong makadi ka kam shimet jom i ka jiksom shimet jom i ba ila weng no ila di standing council jom ka council pa kam dan jinge dei ba kata ka case ka ba dei ba ka jing sha suspend jom sekretary la di ba kata ka PIL te kata ri la pensyai ta na kalian ka jong i no dani ai ba ong ko mai pat marwa na kalian ka isi ila pensyai ta tenre na kalian ka jong i issues no dan jing wetang oi kalong ba hadian ka jing ino kam jong ba tiding do i bala thung do we par bum dei na ka jai penrio ka jong i para do restam ban long standing council te na kalian jong i la pensyai ba ngi duna palat e ki khasi ki jong i ba kim dan ki senior advocate takadaw yung mga thung sipor daw ni standing council ba bum dei na ka jai penrio ka jong i balai nilai keren nak beda buat ka amendment dia ke ED rules ban kalian ke jungi nilai yo ke syai ba ila kulan hangi ban form ya ke special committee ban kali ke special committee kam dei ban ong ba kindon gibri ki banapat rei mangi ki MDC i sakan thup lang yang aku LO ban armut ki MDC nak kalian ke jungi ke kenhun ban dong ki dekat jong ni special committee ban hakat ke special committee in se keren sani ba la kan ka eka benta ka bangin le ka amendment but ya kani yang bala syam tayohi ngin apa ni syam no but I kubur ya jing aji mutungi bahkan don ka jing penstet halal kani kam kanang ba kan ya syakman ha bede ba ka amendment kam tam ya ka rule ka bede ba ka rule 128